Si dormi, men mari pa dormi men ni. John, tale. John, campé dans tête 30 là. John, retourne encore, retourne. Et tout dégâts salvé là. Gardez, Tintin. John, la gueule là. En tout cas, garçon, moi, merci en pile. Merci en pile. En tout cas, mari bien géré. Kote nou bay koutouach la? Kote ma ou la bay koutouach la? Tiene bamzo tiene. Mari, si pendant chaque la passe comme ça, mari me la long roche. Come là. Dans pied chaque là. Ok. Gama, ou en forme sa gen nan pied, gama? Trene ma fom trene bagay nan pied. Mbon là. Mbon là. Ok. Mwen sote kon bay la den. Apre sa, kote, li pa bay koutouach anko? Selman sa bali? Non, mais trene, mari me dap jouer à chat là. Mari, regardez, les chat là fin pour premier coup de torche. La brete, mari on l'autre torche encore. Tout, dans pied devant, kon chat là, comme ça, là, comme ça, li ba on l'autre coup de torche. Ok. Oh, gama, sa gen nan poyet? Trene bagay nan poyet. Bagay poyet mwen konsanye bagay nan poyet. Ok, ou pa ganyen? Sama Mada Erik, sa ou men mama ou a fe a bote de? Você que isso? Quando é isso, yo, filho? Di pa bo, chat la pa fe nou anye me zabi. Pou ki san fe sa? Sa chat la fe nou? Mais comment chat là et chatou? Chat la pa chat mwen, ba di chat la e chat mwen. Men mdou, sa la fe a pa bo. Li pa kay goso koutouach nou ba? Sa la fe a pa bo. Chat la pa fe nou anye, pa manje a fe nou. Pou ki san bal goso koutouach sa? Mais comment fâchez vous chat là? Et parce que me petit bébé, oui comment? Et parce que me petit bébé, mari m'oblige à faire ça. Chat là pas n'importe chat. Gama gen frappe menm kote avek chat la. Ni nan poyet, ni nan pied. Tá, gente, já ele captura.